U organizaciji Udruženja roditelja djece sa autizmom Duga u Gradišci je održano predavanje pod nazivom Rana prevencija i rehabilitacija djece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja. Poručeno je da je autizam sve prisutniji na našim prostorima i da društvo još nije u dovoljnoj mjeri upoznato sa tim. Kako kaže neuropsihijatar i subspecijalista psihijatrije razvojnog doba iz Beograda Milijana Selaković, autizam danas poprima oblike epidemije. Za svaki 50 rođena beba ima autizam i negdje pretpostavljajući za 10 godina bit će maltene 1 na 1. Ako ne bude rane rehabilitacije, taj ogroman procenat ljudi, dece pa ljudi, bit će nesposoban za redovni život, bit će na dispoziciji roditelja i društva. Rana intervencija i rehabilitacija djece sa različitim oblicima razvojnih poremećaja podrazumijeva timski rad logopeda, defektologa, psihologa, pedijatra i dječjeg psihijatra. Znači, uglavnom nam dolaze deca sa tim težim formama razvojnih poremećaja koji imaju dosta elemenata iz spektra autističnog. Mi se vodimo ovom situacijom na koji način radi tim ordinacije dr. Selaković u Beogradu. Mislim da su oni naša glavna priča na koji način mi trebamo da radimo ovdje u Gradišci. S tim u vezi Udruženje Duga je angažovalo 2 logopeda, defektologa i psihologa. Ljekari ordinacije Selaković iz Beograda u Gradiškom domu zdravlja obavit će besplatne preglede 22 djece, od kojih su 16 članovi Udruženja Duga.